Ministério do Comércio e Indústria no governo Nusa Tenggara Timur plano atau estabelece mercado e a fronteira. Afeng Hasorumalu ho delegação governo Nusa Tenggara Timur Indonesia ho di kualia konaba evento exposição Dili International Trade Expo tinang Rio Rondas 5 nebe abertura e lorong rondas in walu fulane ia Centro Convenção Dili Vice-Ministro Comércio e Indústria Augusto Junior Trindade hateten ia sorumutu ne kualia mos konaba relação bilateral entre nação rua Augusto Junior hatutan ia discussão ne parte rua kualia barak liu konaba fronteira liu konaba oinsa atau estabelece mercado e área fronteira no nebel facilita movimento comunidade internacional ruane e a fronteira. Kuliah itu ande sobre assunto nebe bilateralnya entre Indonesia Timor Leste mas liliu kuliah barak liu konaba itania batas. ONSA iha establece fali marcado ide batas neba ONSA tu facilita itania movimento tamasa iha neba. Vice-Governador Nusa Tenggara Timur hateten além de participa e a exposição Dili International Trade Expo tinang Rio Rondas 5 delegação nemos hakara cria estratégia parceiro nebe meeting entre Timor Leste e Indonesia liu ho Nusa Tenggara Timur. Tukar informasi tentang potensi-potensi dari kedua belah pihak baik Timor Leste maupun Nusa Tenggara Timur yang bisa kita kerjasamakan ke depan ya. Baik itu dalam bidang pertambangan, baik dalam bidang perindustrian, pertanian, ya, pariwisata, dan juga bidang pengembangan sumber daya manusia. Ya, kami sangat senang bisa berada di sini dan tentu ini kesempatan yang baik bagi kami karena peserta yang hadir juga ada dari negara-negara lain. Ini satu event yang luar biasa, kesempatan emas bagi kami ya Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendapatkan manfaat dampak daripada event ini. Ya. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah Timor Leste. Além de Hasorumalu ho delegação Governador Nusa Tenggara Timur, Ministro Comércio e Indústria MOS, Hasorumalu ho delegação si Kamboja no Brunei Darussalam, nebe mak participa e evento exposição Dili International Trade Expo tinang Rio Rondas 5, nebe hahu si lorong rondas in walu bulan Agosto, to lorong walu bulan Setembro tinang Rio Rondas 5. Equipa cobertura ZMN.